पाउचेद यमफम ओइबा मरुइबा पाउ खराब दे तौजरी हेनगतना लौरिबा ऑटो भाड़ा हंथद्रबदी खोंजंग चंचलगने थौबल डिस्ट्रिक्ट की लिलोंग लमखाई मार्केट रोड लेबा पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया PFI मणिपुर स्टेट की मैकेदी की ऑटो रिक्शा सिंगा अतोंगबल हेंगतना लौरकलिबा असि मरम जादे हायरतुना करिगुंबा हेंगतना लौरिबा अतोंगबल की बचांग असि हंथरक्त्रबदी लमदम असि की माहिरोइसिंग अमदे सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन सिंगा खुसमनरगा मसिगी मेयोगदा अकनबा खोंजंग चंचलगने आइरे फ्रंट असिगी पब्लिक रिलेशन ऑफिसर PRO ना थदोरकपा जेरोल अमदा COVID-19 पेंडेमिक ना बरप ओरदुल सुफम नमफम खंगदबगे अवाब मयुक नरिंगै की सेरक्ता मफम खरदा ऑटो रिक्शा थौरिबसिंग नमकोइगी अतोंगमल सेन हेंगतपा मरम जादे अथुबा मतमदा रेन्यू तहोनिंगे आइरे लोइनना अफंगबा खराब पूरगा पोचै जोनचरिबा अमसुंग लालोन इटिक तौजरिबसिंगदगी किलोमीटर 10 मुखक तमक सांगवा लंबी अमगिदमक ऑटो रिक्शा तोंगबगी अतोंगमल लुपा यांखै यांखै लौरुकलबदी सुपनातगी लुपा चामरी चंगवाना लालोनजरिबसिंगददी मतौ खरम सेंदोंग भंगदगे आइरे मासिगी मतंगदा मरी लेनबा अथॉरिटीना फिरेप अमा लहननेंगे आइबगा लोइनना अथुबा मतमदा लेंगाकी ओइबा फिरेप अमसो लाउथोपियो करिगुंबा मासिगी मतंगदा निगाइदना लेथोप तारबदी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया मणिपुर स्टेट ना माहिरोइसिंग अमदी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन CSO सिंगा खुसमनदुना अकन बखोंजंग चंचलगने आइरे मिजोरम दा क्लास 10 12 की ओइना स्कूल सिंग हांगलगने क्लास 10 अमसुंग 12 की ओइना स्कूल सिंग लागलिबा जनवरी 23 दगी अमदी लाइनिक लाइसोनगा मरी लेनबा मफम सिंगना फेब्रुवारी दगी हांगबा जाननबा मिजोरम गवर्नमेंट ना वरेप लौरे आइना ऑफिशियल सिंग पंगदोखरे ऑफिशियल सिंग दगी मतुंग इन हेल्थ मिनिस्टर लांथांग लियाना प्रेसाइड दौतुना पांगथोकिबा डॉक्टर सिंग चर्च सिंग अमसुंग सिविल सोसाइटी ग्रुप सिंगे मेफम अमदा वरेप असि लौकिबने मखोइना हाइकी लाक्लिबा फेब्रुवारी दगी सबवाट फॉलोअर सिंगी ओइना थांगजा खुदिंगी नमित जुंगबदा हांगबा यारगनी अमसुंग अतै डिनोमिनेशन सिंगिना नोंमाइजिंग सिंगदा हांगबा यागने अदुबो यूनिट होम मिनिस्ट्री की स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर की मतुंग इन्ना चर्च सिंगदा मियोइ चानी नत्रगन अपनबा कैपेसिटी की सादा यांखै खक्तम अनिसिकी मरक्ता अंधाबा अम्मा पुनबा यागनी आइना ऑफिशियल सिंगदोना पंगदोकले मखोइना हाइकी लाक्लिबा एप्रिल द पोल की एग्जामिनेशन थागदबा क्लास 10 अमसुंग 12 की महिरोइसिंग की ओइना रेगुलर क्लास लाक्लिबा जनवरी 23 दगी आउर नकलमरोमदा इंडिया दा मी लाख अमगा लिसिंग मरफुद्रा मथोय वैक्सीन कापदा हॉस्पिटलाइजेशन तौबा अमता याउदे हेल्थ मिनिस्ट्री कोरोना वायरस लाक्सिनबा पाक्सना वैक्सीन कापगी ngasi ahuba nimitta leibakse वैक्सीन काफम मफम लिसिंग ओम जनी यांखै गनि थोइदा मी लाख अमगा लिसिंग मरफुदारा की मतकता COVID-19 की वैक्सीन कापख्रे वैक्सीन कापलबा मतुंग लाइकननबा हॉस्पिटल पुखनबा अमता याउखिदे COVID-19 की वैक्सीन कापगी ड्राइव असी अहुबा निमित्त यामना माइफाकना पांगथोकी हाइना यूनिट हेल्थ मिनिस्ट्री की एडिशनल सेक्रेटरी मनोहर अगानी ना परमिशन फंगदोखे मांगना हाइकी ngasi अहुबा निमित्त वैक्सीनेशन सेशन लिसिंग ओम सहम यांखै गनि थोइदा बेनिफिशियरी लाख अमगा लिसिंग मरफुद्रा मथोइ चामगा मरफुम मथोइदा वैक्सीन कापखे वैक्सीनेशन सेशन सिंग अदु पांगथोकपदा मी लिसिंग तरागा तरुक चत्र यांखै मंगा सिनाखे स्टेट अमसुंग यूनियन टेरिटोरी तरागा मथोइदा कोविशील्ड अमसुंग कोवैक्सीन अनिमक कापखे स्टेट अमसुंग यूनियन टेरिटोरी सिंग अदुदी आसाम सेशन 65 बिहार 301 दिल्ली सेशन 81 हरियाणा सेशन 77 कर्नाटका सेशन 242 महाराष्ट्र सेशन 285 ओडिशा सेशन 161 राजस्थान सेशन 167 तमिलनाडु सेशन 160 तेलंगाना सेशन 14 अमसुंग उत्तर प्रदेश सेशन 317 ने फ्रंटलाइन वर्कर अमगो मथौ तौखिबी अंकलवादी वर्कर हेल्पर सिंगी ऑनरियम निंथिना पिबिद्रे COVID-19 की अकनबा लांथेंग चथरकपसी था तारा फाजिलकदौरे असिगुंबा लेबाकी वारबा मतमसida ममिंगदगी ओइना फंगजरिबा अंकलवादी वर्कर हेल्पर सिंगी ऑनरियम था अनि खक्तम पिबिबा असिना मथौ चिंजरिबा वर्कर हेल्पर सिंग चावना निंगनबा पोकपगा लोइनना सेल थुंगी खुदोंग चादबा कया मयोकनरे आइना पाउसे असिना फंगबा पाउना हाइरे COVID-19 लांथेंग मरक्ता अंकलवादी वर्कर अमदे हेल्पर सिंगना कोविड वॉरियर अमगुम फ्रंट लाइन लेदुन तोंगन प्रोग्राम प्लेटना पांगथोकपदा नतन अंगलवादी सेंटर सिंगदा अंगांसिंग अमदि मामा ओइबी चाजेनबी नुपी मसा सिंगदमक चेंग हवाई यंथोकपगी थबंगना सिंगबा लेपतना पांगथोकतुना लाक्लिबने लॉकडाउन लेबदगी अंगांसिंग अंगलवादी सेंटर सिंगदा लाकपा लेपलगसु तौफम थोकपा थबक पुनमक लेपतना तौरे नौना मिरोलकपा मामा सिंगी ममिंग मथा थागतपा बैंक की अकाउंट नंबर थागतपा अंगांग पोखरबा सिंगिसु रिपोर्ट थागतपगा लोइनना फंगफम थोकपा सेनफम सिंग फंगनबगी थबक क्या तौरिबने
masida natna community base ki oiba program kya leptana pangthoklibani haire waraba covid-19 ki lantheng marak asida sukna gi tha anika ki honorarium piba aibase yamna chumdaba thawong amane manipur ki on social welfare department na nodal department oiribane manipur da cm and parent ki meeting makada asoba ahumba kya purakhabaso social welfare department ki makada salairiba anganwadi worker amade health forcing awab asimatang miang changhaning baki apamba su phongdorakle rims ki director voluntary oina vaccinate Toukhre ngasi leibakse mthnta covid-19 vaccination drive Chatthageba atugi saruk amu oina rims ki college of nursing the vaccination program pangthokre vaccination program launch tawbagi thorum aduda rims ki director professor Yensana voluntary oina vaccinate tawbaga loina punnam yoi chama vaccination Toukhre thorum aduga mari leina Imphal West ki DC and Pravina chief guest ki warol piraduna aikibada vaccination asigi matangda miyamna chingnaba leiriba adu koknabagi damak rims ki director masamag ngasi program asida vaccinate tawnabagi volunteer tawri vaccination asi experts in mapung phana research work chatharba matungda puthoraki bagal loina namasi ki safety amasung efficacy adu de jumpham organ national regulator degi ayaba adu phanglapa matungda leibakse sida introduce tawbane maraka sida degree celsius 70 da Futlaba Yerum amasung Yensana hakchang sukningai oide leibakse gi mafum kya da avian influenza virus sndorkpa miyamna Yerum amadi yena chingba asemba sasing chabada kinaribi asi karigumba degree celsius 100 da phutoklabadi miyobegi hakchangda sukningai oide aina India Veterinary Association thadorkpa zerol amana haire zerol duna makhata na pallebadi avian influenza virus asi use khakta da sandokpa laichatne hauzik phawbagi oina H5N8 hariba strain asi miyobi da sandokpagi paulaite laichat makalasi hauki bakumjali sing ani taruk tagi hauraka sahi khudingi sandorakle adubo hauzik phawbagi oina de laichat asi ujek tagi miyobi da sandokpa leitre atop pau amatana bird flu sndorkpa thingnaba Yumda Yokpa Yen Nganu Paktaknana hatpagi thbk Chatthagadouri Maharashtra ki manung chanba Parvani amasung bid district singda siram ki bakien sing aduge sample test tawrubada bird flu confirm oibadagi mafam aduge akoibada leiriba Yumda Yokpa Yen Nganu sing Paktaknana hatpagi thbk chathaba haurakani an official sina phongdorakle hauki be irai numitta Parvani amasung bid district ta yen khara maram khangdana sidum leramba thengnake singnaningai oiba mongda siram leba yen sing aduge sample sing lauraba matung test tawrubada bird flu positive oirambadagi tangai fadana yen Nganu hatpagi thbakasi paikhananaba government phirep lorokpane atopa Yamna Nungaitaba pau amadana Jawan masa mthnta kapsinjaduna Sijakhre Chhattisgarh ki Sukma district ta anti mouse operation amaki manungda CRPF ki Cobra unit ki Jawan ama masagi service rifle na mthnta kapsinjaduna Sijakhre aina police nanga si phongdokhre Sukma ki additional superintendent of police Sunil Sharma na phongdokpa matung inna laikitaba Jawan aduki maming head constable Harjit Singh kawe Cobra ki chani supna taruk suba battalion gine mangna haiki district ki Chinta Gofa police station area da ngarang makhoi gi Tamil ward camp dagi Cobra ki chani supna taruk suba battalion gi team amana mawasing ki matukta operation ama chathagi operation aduki manungda sing mahaki service rifle na masa mthnta kapsinjakhebani amasung maduda mahak khudakta siki aina Sharma na phongdokle maraga sida Senja thumjada chennaba Inspector Suspend Toukhre Central Bureau Investigation CBI aina ngasi Senja thumjada chennabani aiba inspector amasung stenographer ama department asidagi suspend Toukhre aire miyoi ani asiki matakta CBI na case ama phal tawkhibaga loinana wahang pahong ki thbak chathaba haukhre CBI headquarter ta lakiba Senja thumja ka mari leinaba case khada thbak tagi suspend tawkhraba mi ani asina naronda case adu mai pakna loichengi aiduna mi khadagi paisa lobagi report CBI na phangbadagi thigelapa matung khudam changdam ga konhana makoi ani phakhe madugi matung thbak tagi suspend tawkhibane hauke basagol san namita mi ani asigi Delhi Ghaziabad Noida Gurgaon Meerut amasung Kanpur da lipa makhoi gi leifam singda CBI na are chathigibaga loinana CBI headquarters manungdesu re chathaba haukhre aire miyoi ani asi pharaba matung case asida awang pathaki officer khara chenaramba yabagi chingnaba leibana maram orga headquarter manungda re chathagibani aire arwebeta content sing asigi maru iba pau khara asiba pau damjariba Maripur local news YouTube channel amadi Facebook page asidagi yang bili pupnamba pathaka chari channel asin adum da kanarabadi subscribe to bidri besingna subscribe to birum loinana like and share to basu copy ganu punampo amakana thagachari